Oh, mak. Sedang mengamak, mak. Sedang merambah. Batolongan. Nggak usah, kailah main kena. Mak. Oh, mak. Apa? Dah sudah kita mak karantina. Alun lai, karantina tuh 5 hari lah moe. Ada lamo lai. Baan nak pitih juo nak mak. Iya, mak. Aduh pitih maknya nak muah di karantina do. Adi tuh. Ada, mak. Pokoknya pitih. Boleh. Wah. Ba ada muah pitih kau di karantina, mak. Celia anak pitih tuh. Nampaknya macam ladiang. Dirambah lah mak pokoknya. Pa banyak jo lah. Sabar dih ya. Madoan emak dan aku.